Before isolation, I'd never gone more than a week without shaving, and now 6 weeks of just the occasional trim. It's time to go. This will be the last evidence that I ever had a tash or a beard. It's been fun. Madam Wash, Allah, I don't know. So couple of seachtain héis bheith ag féin éonair agus ní hé go rudí éasca go fóil ach tá me gar níos fearr ó héh planála de agus tá sé fós aisteach bheith marachta mar seo bheith duine gachrad sa bhaile go háirthe mo cheomra idir léachtaí agus dullar hiúlóid agus mo chuid rudí héanaine duine mé to-do list beag go bheith agam onas go mbeadh spreaga na dul gobar agus I duine rudí le linn an quarantine seo. So dús maidin tá léachtam and then tá mé chun dul amach ar hiúlóid nó beidir go dtí an óhhar aige. On a regular day, I'd be well aware of the fact that I've gone out for my walk with a heavy coat and shorts, which is preparing for, opposite kinds of weather, but the way I see it now is, who's going to see it? No one's around, no one's out. This is one of the signs in the park. There's a lot of them, like this one, there's one on the ground, and they're all over the place, like they're on bus stops and in the supermarket and even just other signs in general. And I think it's one of the main things we'll probably forget when this pandemic is over, so I wanted to capture that because that's a big part of life at the moment, is seeing this all over the place. I wonder if that bird's thinking where all the people are or why there's only a few cars in the road. Coronavirus has led to me thinking about things like this. Tá ras an siúlóid agus bhí cithe agam so inis tá coppla rud eile le duine agam. Tá me duine chlár radio le coppla bliain, so leis na cinéalacha tá acu faoi láir bhíorthú an stúdio a gúna rud a bhí mé thar bránach faoi ach tá pláncartha le chéile acu gur féile an bheith tafad an mala sa tom sásta cuaise sin agratha acu agus is brala mé sin íana go léithúil. Tá mé héin agus mar char canar as manúd ag chur cilchurm ar lína in agur chun airgeadháilú ar son Temple Street agus le sé taxús go luas tá ag ar beagán í nervhíiseach tá gon crunimh agan ar FaceTime níos déine agus a chunáirin ag agrú tá súlam gan haín leis. Céir den isis. Tá chun dul agus lánamh agam agus sin racha mé tafad. First things first, yep, tá gansaí nullag níl rud ar bith níos compordaí na léinn de seo agus trití mé duine ar bith a deir a bhhairt. So bhí an cruinniú anmha le Conor tá rudí ag bogar ra go maith agus tá mu beag an í nervhíiseach ach tharbh misneil agus tá ag mo go maith faoi tásúlam gan airíonn go maith leis. I'll insert an update here now. Ach tá mé gur scéal gin tuis go bhfuil na gradam donna clubanna agus cumann ar siúil a nocht so tá mo cháirte ar fad tá mud ag gléasta suas sna cultachas na gúnaí deasa agus tá mud chun braniú ar na gradam ar Zoom agus sin ba cóisiúir ar Zoom ina dhéas tá ag súil go mór le sin.